خب سلام علیکم برادر، میتونید خودتون معرفی کنید؟ نام و نسبتون چی است؟ و علیکم السلام. من خورشید از شهر دوشنبه، نویه رودکی جای استقامت، شهرک سامانیان. خانه آدرسی انیق؟ کوچه سامانیان، دومی 8 کوارتیر 11. فامیلیت؟ اینویت خورشید. مقصد مراجعتت به رادیوی وطن چی است؟ مقصد مراجعت کردنمون یافتن پدر. یعنی پدر خونی؟ پدر خونی حقیقی. تو پدر و مادر دیگر کلان کرده؟ بله دیگر پدر مادر کلان کرد. حدود چند ساله؟ بازی 24. پدر و مادری که تو کلان کردن حالی هستن. اونا با خبر شدن که تو میخوای پدر و مادر پدر خونی خودت بکوبی؟ بله با خبرن که من یافتن او را با او مسئولیت کرده که مسئولیت نمودم که من میخوام بیام پدر حقیقی من و مادر من بفهمم کیه. ایو مسئولیت گرفتم، پرسیدم روزی انو یگم بین چیز نیست. نام و نسب پدر اصلیت از کجا فهمیدی تو؟ پرسیدم از مادرم، از پدرم پرسیدم. چی بود است؟ خالف حسن. دربارش اطلاع یافتی از اونجا؟ بله یافتم. خالف حسن نویسنده توجیک در سن پتربورگ، در مسکو در سن پتربورگ نویسنده شدگی، در همونجا медалу ифтихорнома славянский ба дарс додагӣ дар ҳамун санкт петербург дар стройка кор кардагӣ. бисёр бачаҳои муҳоҷир стройкачиё кати кор кардагӣ дар ҳамунҷо. хулос ту ин маълумотро аз куҷо кай фаҳмидӣ ки ту падари асосӣ падари худат нест? вақте ки ман пурсидам гуфтан холов ҳасан нависандаи тоҷикай. ман ҳатман гуфтум вақте дар интернет занам мебурам. Не, ту маълумотро бори аввал аз куҷо фаҳмидӣ ки ин падаре ки тура калон кард падари худат нест, падару модар? ин маълумотамо дар як ҳамсоя ки фаҳмидем, дар як ҷӯштим ҳамихи воқеаро фаҳмидему. ба ман пурсидам, хона омаду мана пурсидам. дар ҳақиқатан гапи ҳамн дуруст будааст ки ма фарзанди ҳамё набудам, дар ҳақиқатан калон кардагиам. ту дар ин оилае ки ҳолӣ ҳастӣ бо бародару хоҳару дорӣ? бале апа дорум, ака дорум, бародар хоҳар дорум. ягон нуқша, ягон гапи чиз нест. ягон таъйё оилам катишонем. ягон мақсади ёфтани ма падари хима биёвам ва бидонам ки дар куҷои саломатиша. хостани ма модари ма кияй ма бояд бидонам. ҳашмо илтимос мекунам ки хай агар ягон воқеое ки бо мешава ки мешава ёфтан мира дар Москва, дар Тоҷикистон бисёр чизоро ҷустуҷӯ кардам. одноклассикош 2018 дар омадагиай, киштагиай дигар. YouTube да видео 2012 партофтагиай. Я когда в Москве работал, на Щелково работал, но по работе так тоже сложновато. Вот, меня пришлось приехать в Петербург. ту аз падарат чӣ мехоҳӣ? мехоҳӣ холов ҳасана биёӣ? чӣ мехоҳӣ аз ӯ? аз падарам чӣ мехоҳам? аз ӯ дар ин син сол чӣ мехоҳам? ҳеҷ чиз. мехоҳам ки оғӯшаш гирам. мехоҳам бидонам ки ӯ дар куҷо аст ва хоҳару бародарони ман киянд. ин дунё чарх фалак. мехоҳам хоҳари худро бидонам, бародари худро, аҳли байти худро бидонам. маълумоти охир ки ту чӣ хел ба дасти ин оила афтидагӣ ва холов ҳасан чӣ хел аз ту ҷудо шудагӣ, аз падарит? маълумоти охирон вақте ки холов ҳасан овардагӣ додагӣ ё мара ба воя расонан, калон кардан, шукрона мекунам. вай оварда дар ҳамин падару модарат додааст? бале. чӣ хел шинос буданд ино? ё шиносии ёро ман намедонам. неки падарам мегӯяд ки ман ино намешиносам. дар ҳақиқатан солое ки вақте ки тоҷикистон ба қин бу зиндагӣ дигар удаш набурам. аз 3 солагиам ба бо омада буд ки маро хост бубарад. ки метиҳад фарзанде ки 3-4 сол калон карда бошад? ту худат ёдат ҳаст 3 солагӣ? нест. ки гуфт ки 3 солагӣ да омада буд падарат? бародарам гуфт, модарам гуфт. нав гуфтане? бештар намегуфтанд? ҳамин вохӯриро падаре ки ҳоли ту калон кардааст бо падари хунӣ чӣ хел нақл кард? ин вохӯрӣ дар куҷо шудааст ки ту тасодуф ба дасти ин оила афтидӣ? ҳамин воқеа чӣ хел рух додааст? дар пеши дом вақте ки як бародари падарам омад, катию ҳамсӯҳбат шид, гуфт ҳамихе фарзанда нигоҳ карда наметавонам ин воқеаро ки худшон бо хубтар медонанд, не ки ба ман пурра нагуфтанд. мумкин аз зӯровари зиндагиу мара нигоҳ карда натонист. ура ман гунаҳгорам карда наметавонам. ман ҳаққи гунаҳгоркунӣ надорам. ёшам барои ман падару модарам. урам асли кияй вай. не ки фаҳмида мешавад ки ӯ дар чӣ ҳолати зиндагӣ буд ки маро партофт. маро нигоҳ накарду
ба дигар кас дод. Не ки дар 3 солагии ман омад, маро надодам, барое ки як калон кардан як чизеро калон мекунӣ ба як кас намедиҳӣ, тем боли фарзанд и ба одам хеле уже. ولی ما فهمیدم درد خودت، ولی در برابر اون که حجت هایی که به ما بعدن میاری تا زمان تدوین این ویدیو، ولی میتونی برای تصدیقش خودت به یگون اعضای خانوادت زنگ زنی و بگویی که برای این مراجعت با کی؟ بیا یک بار زنگ میزنیم از تلفن خودت. صدای بلند میمونه گرم کنه. میمونه. اونا خبر دارن که تو بله. جستجوی پدر اصلی بودی. салом алейкум учаҷон. Сӯзи учаҷон, шукрона. Алло учаҷон, мо дар ҳамиҷа дар радио истодагем. Сабти овози шумо омадест учаҷон, дар акай Диловар кати, акай Субҳон кати, акай Далер кати. Ман бароям падарма ки падари аслие ки учаҷон мара мисол шумо мадодан, раҳмат ки шумо мара ба воя расонде, калон карде учаҷон. Ман аз шумо хеле миннатдорам. Падари ҳақиқии ман, модари ҳақиқие ки барои ман шаво хоб нарафтин ту мебошӣ учаҷон. мехоҳам ки ҳамун падари аслии худро ёбам ва розигии шумо дар ин ҷо хеле дар кор ба мо учаҷон. чизе шуд нашуд, ман ёфтан наёфтан ё шумо барои ман чизе биде, азиз мемонем ва ҳамавақт ман бо шумо ҳастам учаҷон. مادرجان سلام علیکم. میبخشین میتونم از شما که شناسم نام و نسبتون چیه اوچا جان؟ نام و فامیلای شما چیه اوچا جان؟ آها. بعد این خورشید چرا فامیلای اینایتوف که ثبت کردین؟ نفهمیدم. داداش. این واقعه که خورشید جان نقل میکند که پدر اصلیش هم میخواهد یابد واقعیت دارد که این از لحاظ خونی پسر شما نیست؟ نه از لحاظ میدونم که پسر شما از شما حق دارین ولی از لحاظ خونی میگم، از خونی. بله. شما راضیت که این نفر پدر اصلیش بکو و بیاود؟ این قدر سال شما چرا نگفتید اوچا جان؟ آگاه نکردید خورشید که کلام شد؟ نفهمیدم اوچا جان، بخشش. بله. بخشش اوچا جان، وقت شما را گرفتیم برای کار. بخشش سلامت باشین اوچا جان. خب مالش اوچا جان خیر. خب میتونیم همراه یک بار اینترنت بکنیم و ببینیم که تو اون صورت میشناسی یا نه. خب یک لحظه برای که این ویدیو رو کمی بدتر میبینید، ما یک بار در صفحه گوگل در جستجو میداریم، یک کم استاپ میکنم، بعد دوباره ویدیو رو با نصب میکنم. خب خولوف حسن گفتیم نه؟ میشد. خب خولوف حسن همین صحیفه را خودت گفتی ها؟ نگرجدانی پید اگنیوک 2012 запрос حسن خولوف. من صحیفه فیسبوکی هوای هست نیست نمیدونم. خلاصه یک بار بینیم که کی میبره. از روی صورت هم میشناسی؟ بله. از یه لحظه که جون میشد. خب من این مردک بود همین؟ بله. انیق همین؟ بله. این مهاجره که شعر می نویسته است نه؟ بله در مسکو. خب دیگه این طرف دیگر صحیفه است. من همین نفره. بله. خب برادری که همین عکس این برادر میبینین حسن خولوف، این دعوا میکنه برادری ما که همین نفر پدرش است و اینم پسرشون میگه که من واقعا با پدرم مانندم و اینم برادر ما خورشید اینایتوف که نام نسبش ثبت شده است و این برادر ما حسن خولوف.
امیدوارم که شما کمک میکنین و یک بار در جستجوی حسن خالف میافتین و آدم به صحیفه ما مینویسین که تو این برادر پدری خونی خودش یابد، مادری خونیش یابد و همزمان دیگر فرزندای پدرش ببینه. خب ما در جستجو میشیم و حرف آخرت چی است؟ چی میخوای بگویی؟ حرف آخرین برادران کدومی باشه نباشد یا که زنش، مادرش، برادران توجیه در جای من اگر کسی که باشه نباشه میخواه و شخصا با مردای بسیاری بد که خواهر و اپا دارم. شکرانه الله من صاحب اولادار، صاحب یک فرزند، یک بچه نازنین که دارم، شکرانه میکنم نه که یافتن همین شخص برای من خیلی عزیزه. التماس کمک کنه برادران و پناه الله باشه. نگاه کنین، نظر کنین، هر یک گپزنیش، سخنش، چشم خوش. در حقیقت این شخص پدر من، در حقیقت او چی میگه دیگه، یکی من میدونم میخواهم مرا بیاور. وقتی من معده ها بودم مرا دیدگی بود، معده بودم از کلام بدن مرا نمیدونم من چی خیلی شیدگی من. یکی من میدونم، من فهمیدم که او صورت چی خیلی نون فهمیدش که بود، من را یادم چی میگم. نبینم غیر تو دنیا، تو را من سایبان بینم. خدایا من وطن دارم، به خوابم دیده بیدارم. خماری اشک پربارم، وطن را دوست می‌دارم.